Эленора Васильевна кебите кине крымпага доголлор мен булартын тылы барта мияка буллагина. Бир кихи бир часта гонюрө хүддагырахана бит. Бу моноспектакльден оттон жоңго теддектак булган. Хамы главный бол зрители бягыртырдыктак. Эден күрө эмегине актык күлет. Режиссер Валентина Бурнашова моноспектаклы уяры ахан көрөчүнү кытта бир ситимге кирер артыска ала чуо табатаянан Анастасия Николаевна ойнур жоғура куолахын дегете рыгата тойуга барата силбеhe колбохон жактар жылгата оюланар бу айымны бир тыгынынан сүрәктенне. Бу туттара хаптаранар мен чүгейин. Бутугу барсын, бұллыра чүгейін, бұқымыз катандары чүгейін, барыта бар. Режиссер толкуйынан улу кихи тыла өһө арты сөғымер дегиттере кыл тыынна ғырыта жүрелеген театр историятыгар өссө буола ликтүген төрүттенне. Бес үйе тухары, беттердері білімен. Чөй байтык туругар киирен, чөйді бүгін ойнады. Оны табин Чай Николаевна олық бастығытын, татты театрын сығынатыгар бастығытын турар моноспектакль. Бу 6-10 сыл туқары соғыты қартыз тақсан час кереңе көрөтчүгө хоғытығын кепсире дем устук, оны боян бастығы история киран. Театр историятыгар дед. Бу самадиени артыстаттан моноспектакль оңыролларын бу аң бастығы көрім. Оны көрім бұрамын. Таланнақ жүзінлер балылар біттен соға мақтайы көндім. Жон астымыдыттан мен наха үйердім. Просто көрі атчы астымыдыттан ордық онтан наха доғойдым. Астынным. Кеһи бир тыыннан кинни көрө олорух истелорух курдук. Онан тон доголбур дагыны оннук. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта.